Purba, kelas 5, siang wilayah Tolu. Noeng, Almar pidato do tema hari ulang tahun kemerdekaan. Shalom, horas madihita salutna. Naparjolo mando maulia tema hita tutuhatta. Perdengan basai. Siala dilehon do dihita heipason sahat tutikyon. Karena bima. Dina boy hita mangarasahon hamonangan sian paporangan no ujui. Jala boy hita mangarayakon hamonangani marhite-hite ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan terasa nunga 70 ulang tahun hita merdeka. Jadi kion anjat hita boy mangarasahon hamonangani. Tumpe hita makilala di situasi pandemi COVID, anggiat marhite-hite perayaan ulang tahun non gabe sifat tambah las diroha. Dihita jala gabe tambah kolong tertu negara ta. Dohat tu akadongat ta. Songoni mahu pasahat tu hita ditikyon mulia tema.